Ithia ya ng'ombe na mbui cia ung'ei ni ciende na kwithigwa kiseseni cha polisi cha Mutomo kitui cha ithio itino kukwatwa ni ene nthi na kufika kwiseseni kiu itino kwisililwa kanani cia ung'ei kini itina wa ene nthi kwenda kumana uma wa indo isu bale sililwa methitwe maisemba na kwaya mumbini uumbilo ni OCS wa Mutomo Eric Githinji valo kwenda ula waitie ndithia na ya indo avye kiseseni cha polisi cha Mutomo kuthuima ndithia isu na mwatandithia maindo chuoni cha Mutomo maiweta ung'ei wa indo tawikathi temuno na kwenda maofisa ma usesei kwambati usesei wa indo vamwe na kumosea matambia mameo alama twaisi siko isu Onesimus Chalwe na mauvo. OCS wa Mutomo Eric Githinji ni wombola kanani wende na kwithia ndithi ya ng'ombe itatu na mboika uta kiseseni cha polisi cha Mutomo itino wa kwetuvani enendi na alama ethito meikwate isione cia nduani itino wa kwisilia ni cio ng'ei vala menda kumanya uma wa ndithi isu alama ethito na cio methito meisemba na kwaya mumbini na kiko masukumia kusiata kiseseni cha polisi cha Mutomo vala vena utumishi kwa wote. Kulingana na kasi yangu operate tumekuwa na ongezeko ya wizi wa mifugo. Kwa hivyo kama uko hapa na ulifunga kambuzi yako msituni, be very careful. Wakati kama saa hii niko na mbuzi mbili, imekuwa recovered, haina mwenyewe. Kama unajua umepoteza mbuzi jana na leo, ama umejua rafiki yako amepoteza, mwambie kuja identify mbuzi. Niko na mbuzi mbili pale kwangu, unisaidie for identification. At the same time niko na ng'ombe 3. Although saa hii nimepata marafiki yetu kutoka Kavisoni wamekuja kwa identify hizo ng'ombe, sijui kama ni sawa. Githinji endola wende waitie mboika na ng'ombe ya kiseseni cha polisi na mavalua mako na nyavala wako ni ripoti ya mina kwa asendithia isu ya indo mwana kumanya ubano wa indo siake mbe wako tonyelelwa chuoni cha polisi kwa na ndithia isu. Niko na ndume 3 kubwa kabisa, size ya ndofu. Zimekula nyasi yangu pale yote imeisha. Sasa next week sijui nitaenda wapi. Tafadhali kama unajua ng'ombe ni yako kuja uchukue. Kakapindani kana na mwatandithia ma indo chuoni cha Mutomo maweto ng'i wendo ni wikathi hita muno Mutomo na kwenda maofisa ma osesei mambati osesei wa indo kisioni ki. Kwina mang'eli mengi monge indo nundwa ile ulokami kwa jido tia kuwabeto kwitha ni ng'iwi indo tia kuruwire bandu rono kutoka ukatwaya mwana bichi kwitha ni chenji kude na thina wa mang'eli ni mengi ukuingula oliti muyanu ne kuthengana thirikali imane mabata maitu nikana wethe na motelela mondwala modo thina nje munango lele ibone kwithia thirikali ni amisi olotani muno thirikali azikali mo mena muthemba kunengwa ongo muno kwithe mundu wange ambui na no ile ro gemeo kwithe meo tindi kwateo muno zu mona ozuo na unuko na legwe mwalikana na kengi mwambe ya kunge kuni no kuzwa andu makwithe mundu no ananginyeyo amwekalanga kwiji omona baengi akwambe ya kunge uthirikali ndina bina wa kwatiana no ngiyutu ona wiyovo nimenda wondolo kukwatikana na mavitio ma ung'i wa indoso matabi ma kemia ala mailete chuoni cha indo Mutomo unwa mathoma indo me ile nthanyani wa umuthi mathoma me wao tuzozo kwa Mutomo ng'ombe kathaloka diti kumangiri 25 ng'ombe ibamindia muyange kwe mangiri 32 ng'ombe lan nene pio ngili 45 kalasinga sina ngili 7 to 8 avo imai kwe mono bio tuna challenge mwingi mono bio mundu awe no mwambe maskulu no zino mono mabingwa yavo maigwa maidina mo yenga mono wainga Ndili vote Avlingo Movo Mutongo TV kuma Mutomo neta Onesimus Chalo.